Ekitabo kya Nabbi Isaaya ishura 54 Ruhango kugarura abantu be abari kubonaabonesibwa. Iwe ngumba we yeshongore, iwe otakazaaraga teera kaari, oyeshongore n'iraka rihango, iwe otakarumwaga, ahabw'okuba abaana boosigirweho nibakira boyiniiba, nikwo Mukama arikugamba. Hangusya omwanya gw'ihema ryawe, oreegye emikingo y'omu maju gawe, otagire ekiwiima, yongeraho emirunga yawe, ohamye enkondo zawe, ahabw'okuba muryayeshanzira aha rubaju rwa buryo n'orwa bumosho, oruzaaro rwawe rukubuura amahanga, n'endembe zaabire ziri amatongo ziturremu. Otatiina ahabw'okuba torihemuka, otashoberwa ahabw'okuba toriitwa nshoni, kureka oryayebwa enshoni z'omu busigazi bwawe, kandi ekijumo ky'obufaakazi bwawe torigaruka kukiijuka. Ahakuba omuhangi wawe niwe Baro, Mukama ow'amaheni ry'izina rye, kandi Orikwera wa Isirayiri niwe mucunguzi wawe, nayetwa Ruhanga w'ensi yoona. Ahakuba Mukama akwesire nk'omukazi osigirweho, ow'omutima gwe gwijwire enaku, nk'omukazi oshenzirwe akiri muto, nikwo Ruhanga waawe arikugamba. Ahabw'okuba mbiire nkusigireho akaanya kakye, konka ndyakutaaruura, nkwiniire embabazi nyingi. Ahabw'okukugirira ekiniga kingi, nkamara akaanya kakye nkwimira amaisho, konka ndyakugirira esaasi, nkwiniire rukundo etahwaho, nikwo Mukama omucunguzi waawe arikugamba. Ahabw'okuba ebyo nibinshusira eby'omu biro bya Nowa, nk'oku naarahiire ko amaizi g'omu biro bye gatarigaruka kushandaara mu nsi, nikwo ndahiire ku ntarigaruka kukugirira kiniga n'obu kwakuba okukukabukira. Ahakuba enshozi ziryarugaho n'ebibungo bihweho, konka embabazi zangye ezitaruga aha rugyero tizirikurugaho, n'endagaano yangye ey'obusinge terihwaho, nikwo Mukama okwiniire esaasi arikugamba. Ai bambe, iwe orikubonaabonesibwa, okanagwa oku n'oku omuyaga, otarikuhumurizibwa. Reeba, amabaare gawe ndyagasharuraho amabara marungi, n'emisingi yawe ngyombekyese safiro. Amatungu gawe ndyagombekyesa kalukedoni, kandi amarembo gawe ngombekyese kabunkulo, n'orugo rwawe rwona ndwombekyese amabaare g'obuguzi bwingi. Batabani bawe boona baryayegesibwa Mukama, kandi okugogyera kwabo kuryaba kwingi. Omu kuhikyerera nimwo orihamizibwa, okuhatwa kuryakubahare ahabw'okuba toritiina, n'ebirikwisa obwoba biryakubahare ahabw'okuba tibirikuhikaho. Kuharibaho wimusya engamba ziryaba zitarugire aha linye, orikwimukiza engamba ryakuzira. Reeba, mpangira omuheesi ojugutirire omurro gw'amakara akiihamu ebyokurwanisa, kandi mpangira omuhwerekyerezi kucwekyereza. Tihariho ky'okurwanisa ekibaheesire kukurwanisa ekirikubaasa, kandi orurimi rwona orurimuka kutonganiso rya rusinga. Obwo nibwo buhunguzi bw'abaheereza ba Mukama, kandi okwo nikwo kwihikirira kwabo kurikuruga aha linye, nikwo Mukama arikugamba.